started transmitting. Because it's from here, look. Ma votawx 100,000 ta' 100,000 Ma votawx? li ma ġabruħx. Ma ġabruħ xo ekku. How many they can vote? Mela guys, edin hawnhekk 101,000. għandna xi tliet kandidati indipendenti u ħanaħdulhom xi ftit kummenti. Bħalma qegħdin taraw, qegħdin live hawn sarjen. Alexander Daketa u Radu. Melkim, uħdilhom xi kummenti. Ejwa mela, nibdew minn sarjen tal-ajkla di l-kemm elezzjoni tiegħek. Il-ħames darba di. Jien għalija mal tajjeb għax il-poplu ħasab fija, għax ħasbu li mhux ħanġew voti, issa naraw ir-riżultat kif ġej dal-għodu. David, kif int? Għanna l-David għawara. Buongiorno. Buongiorno. King! Kif ħallek tidħol bi għadik? Dik propaganda, King! Ciao, have a good day. Tajjeb issa għandar. Mela, tkomplu għajn? Għanna u koll il-kandidat indipendenti. Radu, all right Radu. Okay. Mela, what do you think about the election outcome? We're hoping to do something now. We are a good team. We are actually like a big party because we have more candidates than the PL and the PN. And we hope that people, they are awakened and now they are going to actually give us a chance. Because it is the only way to balance all the things that happen in the country with all these corruptions and absolutely in the way the reputation goes on in this country. Therefore, we hope that people, they understood us and they vote us. Alexander Daketa. Alexander Daketa, ukoll x'taħseb il-kampanja li ovvjament issa wasalna r-riżultati tal-waqt. Jiena minnaħa tiegħi kuntent għax aħna konna kapaċi noħorġu waħedna u ntuhom risposta li hemm ċertu nies ta' ċertu stuffa illi lesti jiċċellenġjaw is-sistema. Forsi biħina tagħna fil-futur joħorġu iktar nies u jalla illi għalmen ikun hawn daqsxejn turnout illi nagħtu risposta ċara daqs il-kristall li aħna maħniex kuntenti. Dini sempliċi. Se jekk niġi eletti jew le ma tagħmilx differenza, ma forsi bil-coalition li għamilna il-voti tagħna jinġabru u nispera li għalmenu wieħed jew kieku tajjeb ikun hemm ġustiġġiet, ma ngħidu kollu wieħed nispera jitla'. Jista' jkun min ikun, jista' jkun Norman, jista' jkun Kassora, jista' jkun Simon, we don't care. L-importanti li nagħtu messaġġ ċar. Dakku. Grazzi ħafna. Mela nsibux il-kandidati oħra. Aħjar tintafaw. Ma għadha ma bdewx. Ma ħajibdew daqdi mhux hekk qalet. Ma narawhomx il-voti fuq il-mejda melku. Mela neħdux il-David. Iva tista' hu. Il-min. Il-David. Ħaġu. Fejn? Għawnu. Ara minnaw. Ma naħdu l-ek komment, edin live. Il-lamigi, Mela, Simon l-elezzjoni ovvjament issa. Internet jintaddu l-voti x'taħseb fil-kampanja ġenerali u x'taħseb ħajkun l-outcome. L-outcome issa ma nixtiex nikkummenta għandi l-ħsibijiet tiegħi, borderi ovvjament ibbażati kemm fejn żiedu d-distretti u fejn naqsu naħseb ikun hemm ċertu indikazzjonijiet. Nistennew u naraw, borderi naħseb li xu qiegħda jekk tgħid li 4-2 jew 3-3. Qed nara issa borderi, skużaw. Biss minnaħa tagħna bħala kandidat indipendenti għax jiena fuq dak nista' nitkellem, ma naħsibx li għamilna xogħol ħażin, borderi fis-sens fejn normalment il-kandidat indipendenti huma assoċjati kważi Naftet voti jew human. Akko, mhux hekk konna jlek burlesk, ma ta' inti bil-da naħseb l-lum qed jirrealizzaw li hemm vuċi u vuċi li fuq saħħitha u naħseb kienet l-aktar vuċi li tkellmet fuq ix-xew Ewropej mhux fuq ix-xew lokali. Ovvjament iż-żewġ partiti l-kbar labu l-logħba li jilagħbu x-xew lokali ħalli jimmobilizzaw aktar
Issa ovvjament imbagħad ir-riżultati u li huwa kien titara u dik hija minna kien hemm inqas turnout fil-kunsilli lokali milli għall-Ewropej. Fatti kważi l-kunsilli lokali intesew. Grazie ħafna. Laqgħa xejn komplu nawgura lilkom. Right, one minute. It's all right. ċekjana l-andament, għadu ma beda xejn, għal għedin taraw. Ma kulħadd jistenna biex jaraw il-kaxxi jista' jibdew jipetku. Komplu nduru, naqdu iktar kandidati jew politikanti. Farrugia Dorian, table 7. Iwa għandek raġun ma rridu nbidlu bil-fors. Għaxin kella paddej, ġas kan tridda un bad. Għanna il-David. Naħdu l Ijat live. Oh, kolla! Daħna naqblok mill-ewwel. Mela, essa ovvjament il-funzjoni. Dalli stretti tal-bija. Jiderim ovvjament dak jem fil-kaxxa issa. Jott, jena naħseb li l-nis anzi użibħali biex kun jafu dan il-rizultat x'kienu. Nistennew ftit u naraw, we don't jump the gun, u xek bħalissa. L-iktar moment importanti. Grazzi. Grazzi. Mela. Dru dawru oħra.
Imbagħad nidħol live. Sakemm jerġgħu jgħaddu l-voti. Total xi ħarbona live. Joining suit table 5. Joining suit table 5. Daħħalnikom magħna tista' tgħid in-Naxxar tal-voti qegħdin ċandila live. Qed taraw bażikament dak li qed naraw aħna. Nkellmu. Għax jgħid live. Sella lik. Daħħadilhom kommenti ġan. Għaddilkom bil-kommentijikom. Edin live. Live ma xejn. Edin live. Għaddilkom kommenti. Għadna fadda live, għanna ħalbolit. Dawn il-kandidati xieġu. Xandira diretta minn PM News Malta. Għaflu nduru. Għanna Flore, ijat live. Ijat live, waħdu l-komment. Bonġu. X'taħseb Grazzi li l-kulħadd minn ħadem moħħu sa naraw, ma nafux għadu misteru. Asħaq nallarmaw in-nies qabel ma sa naraw xi. Però feedback fuq livell personali kien hemm sabiħ. Sa naraw. Lotterija xini, ma tafx, ċifettillu l-poplu. Proset, awgurawlek. Grazzi. Għattu jien. Naraw l-imwejjet, għadhom ma bdewx il-proċess.